sure bona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't say machine i-3 keys or i-2 piece fake noma thande kishi lempilo izocosta goke nama all-star hambela phezulu ngathi singo Harry Potter zodliwa zingwenya awabona malocosta Donki sports don't ikoni so amaphansi lafa la njengobuka lafa amajita hlezi aneplan wona uphuma la ebaba kudala sikudla njalo siphethe ingudla usweni zikhinile. Hello sister njani? Ke sharp na? Ke sharp my sister ke nna motho my sister ke re ngoletse email. Yes ke ngoletse email ko Nation TV. Okay ke rena batho ba my sister ke batla mpotse my sister ke eng ntse tlisitseng mo show. Ke na le baby daddy ne and baby daddy ena ya sokodisa. Yeah. Sokodisa jwang? So once ke pregnant ne so ha ke mphone ya ke kopa atle ha tlo bona ngwana and he was like no ke tlotla it's the promises then ngwana aba teng ne fatshe then ha fihla na demand the DNA and stuff so now o thotse di DNA but still he's still running away like azanka le ngwana ha motsebile le bitso la hae o ra gore since ngwana aba teng ha sombone ha tse ba utlwa ka ditšhomo tsa hae ha ba tawe ba le kae ba dlala snooker or something utlwa ditšhomo tsa hae re hae lesi sa khosinento hana yabona so like and the DNA ha di buya di a tshore ngwana kwa ga 100% so o di bone le yes o di bone yo so tlo banzimanyana so wena ha o bulela lena o re ke zamile like how not exercise amang ke zamile so nthe next ka yona ke mo isa court a ke batla mo isa court because lena ha sebetse and stuff sa izamela but anyway unsiya ko khoneng vele usiya khoneng 20 like even though asabereki 20 azame mfethu aphande nyana onthola gore ngwana at least abele something so ngwana umsupporta ka ngwana my sister nna le di peace job check tshwarang ne so nalmoncenga yeah nalmoncenga teng plus cheleta higher grant but anyway he doesn't need much hloka ntato wa hae anyway wa mkhona mara ena ngwana so far nna ke mkhona like I do mara no batle o re ntato wa gae abe present amutse ba okay at least nna ke na le ntato even though batsodi ba ka ba dile kaofela but hi my sister riska janako wa tsiba mo dulang teng ke yeah okay a re ko yena rutlwe ka yena re story sa ga se re maybe o tlatla le solution o re bona re ra jwang bona a re mlate my sister a ke rotse ke kam mo re yang teng okay ke ne ka ha o tsentse re kene charteng ne ay that's just so perfect kwa my sister dilo de tlo vasha ko perfect kwa ska mtshaba ne o mmotse everything o mpuditseng yona sure ska mtshaba re kokota kae ka mo kam o ke room ya gae koko Hola. Sure. Ukraine prom. Yeah, ngicela uchithisa lidengisa. Ididenge iphi prom? I-camera akhule i-camera sihamba nayo prom Ukraine. Mina igama la Murechi from Nation TV ne. Ungasabi prom sizele wena. Ngizokala yingapha. No. If Chief Tisaling lento. Phito. Chief Tisaling. But sisipana ngayo la ngide. My sister usiphalele. Ngabe yamazi my sister. Prom yamazi my sister. Yeah, ngiyamazi. Hlangana kanjani wena my sister? Ngicela uzokale ngayi prom ungamsondeli my sister mela nga. Yeah, no. Ingathi umangele Brian. No, indaba ngimangazwela ama camera bhaya kangaka ngicava nami ukuthi kwenzakala. Khululeka Bram my sister usibhalele la yabona. Uthi unenkinga my sister ufuna ukuthi ngimka isikhathi asho ukuthi inkinga yakhe yini. Right ngalo. Yeah, ufuna ukukhuluma because mina naye vela ngibona ukuthi khona into kumele sikhulume yabo. Ayikho into kumele nikhulume. Hayi asimka isikhathi akhuluma my sister. My sister kena kwega usikhathaba umutse everything. Okay. Ne kitlile o mo show e ke ngweletse hore ngthuse hore wena o be philong ba ngwana hao since ngwana a tswalwa ha tsebile bitso la hae o tseba hore ba re ke mshimane ha tsebile lebitso la hae Bram ngabe yazi le ndaba leyo ukuthi wena unomntana nalo leke Bram ngicela ufakaza kuqala njalo ufuna ukufethu lalela mfethu lokelo
siyamazi mfethu lo mntana naye lo akusilokhu zakhe akusumntana umthi wazi kanjani Bram ithi ngitile nami nikazi wendaba ngithola ungamkhulumela Bram ngicela usitshele mfethu uyayizwa indaba ikhuluma my sister no ngiyamuzwa man ukuthi uthini uyangithola ngiyamuzwa uthini mfethu angithola akaqala ukungitshela lento angitshela yona Brian uyangithola yeah akaqala ungitshela lento angitshela yona ungitshelile vele ukuthi hayi nginencusi what yabo yeah wathini wena ngale ndaba lemakakutshela no mfethu obvious mfethu angithi manje ugeli mina ngiyamqava vele ukuthi ugeli onjani yabo bojola naye man yeah no yena vele besisishaya mara not isikhathi lesi singako yabo yeah isikhathi asena ndaba manje effect ukuthi njolila ngithi so anything ingenzeka la esiphakathini since wenjola ngithi so uyangitshela my sister ukuthi nize nashaya iDNA ngoba wena umntwana bomphika ukuthi umntwana kuso wakho and iDNA yasho ukuthi umntwana wakho manje why ungamsupport umntwana awazi nokuthi umntwana kunjani umgcine nini my sister yo like the time we got the DNA by entry DNA ko separate rooms so haso kamona ne Brian yazi kambani ne sure enhle kisho sishayile iDNA uyang understand ngoba lo mntana lona beka busy shoot manje nabo sibusiso nabo sibanibani ngadawo uyang understand yeah so mina vele bekumele ngishaye iDNA because of what I was not sure ukuthi vele lo mntana lo owami okay fine manje so sure ngoba ngithi manje iDNA ibuyile and iyasho ukuthi umntwana owakho 99.9% angithi kanjalo iDNA yeah no yonisho kanjalo manje Prime why ungabe responsible unakekela umntwana wakho uyamazi marena umntwana okay wathi kumbona kancane nje no manesh inqusi ne awumazi Pramara uzibiza ngetime umntana wakho phela igazi lakho lo mntando ne Brian yazini ne yabona if uke understand the situation ne and then ukuthi na uzo understand ukuthi wangenza lezi zinto engizenzayo hayi ukuthi mfethu angifuni ukubona incosi yami yabo incosi yami incosi yami uyang understand kodwa ke ukuthi uzalwa wobani angizingeni lezo kodwa uyangicosta ma ubona ukuthi uyabona ukuthi uyangicosta ucosta into engukhosta yona impilo yakhe imile ngenxa yakho kwamele aphandele umntwana manje mina ngiphandela umntwana wena wukho so wena wukho and udemandile iDNA yabuya iDNA manje sofunani bro ufuna yini into iyiphe into oyifunayo alright usisi ukutshelile ke usisi ukuthi yona iex yakhe lebeka jola nayo le ngifikile lapha yana wangitshela uthini wathi incosi yakhe incosi ka ex yakhe ama DNA yena lo mntana lo my sister Ivarler no how akare ke incosi yakhe ke take stepson sa high that's all I say cause yena azange abe responsible cause yena hayo so yeah, it makes sense manje hasa hlayela ngwana sa ntshotsa papa cause udlala le bana ba bang ko strategy so I decided you know what let me go and find him so kimo so sapia again pila di camera so usaphika namanje bro mari DNA yashu yafu no Brian angiphiki ne angiphiki mfethu yabona mina into engakutshela yona ne i1 nje kuphela Brian uyangithola ukuthi yabona uma sister ne uma sister mfethu uyazula into okay into ekenza ukuthi wena sister local you understand every time mina kuye lapha yana nani umntana akekho enhle kushuthi manje yena uma sister yena lo akekho every time akekho ngicela umbuzo ukuthi bekayazi ngicela umbuzo ukuthi bekayazi awazi DJ awukhuza umngane wakhe mfethu azela ngawena ngicongazingene bro ngicongazingene bro mazela ngawena la azela ngawena ngicela uphume kuyo my sister angithi uhamba nami my sister mfethu asifuna ukucabana nawe ngicela uphume kithi ayeke ntwana Bram yeah bengisakutshela Bram ukuthi uyazi ukuthi nanoma wena nayo my sister nihlukene akumelanga le ndaba le ukuthi ifike emntwaneni angithola ingamafect umntwana and wesiphathi udemande iDNA wayithola manje soyazi ukuthi umntwana wakho waye ungamudli indaba isimple Brian uyangithola indaba isimple mina ngeke ngithathe imali yami ngihambe ngiyomnika cause ngiyamazi ukuthi ngeke azamondle nomntana nami lo okay uyang understand lo mntwana uyaphuza lo oh really
kanini umntwana uyaphuza lo umntwana uyanxiba ulaphaya yini ugcokani umntwana bro ugcokani emfethu mamela lo mntwana lo njengoba ngisho ukuthi uyaphuza mamkhombi bro mamkhombi no indaba uthi yangikwatisa lo mntana ungiqambela amanga Brian you understand okay bheka bro mina ngizange uzongicabanisa lana ngithola ngizwakala ukuthi ngizolungisa bona ukuthi umntwana akhulaza umama wakhe akhulaza ithama lakhe and ithama kwamele libe responsible mfethu uyasihlaza njengamajita mawukuthi udemand iDNA wayithola mara still uyafela bro awuthi ukubhekisisa kahle le ndaba awungakhuluma no mina Brian ngiyakuzwa ngiyakuzwa uthini yabona as out you understand sharp nami mfethu like I was raised by a single parent you understand so I know how it feels vele ukuthi sho manje like umuntu akhulise yabona ayiwani all the struggles and everything you understand but then mina isicelo sami nje si1 if mhlawumbe usisa ngangivumele ngithola ngicela ngigaya incosi yami uhlale nencosi yakho uhlale incosi yami uzokhona ukuyinakekela ngamnandi kabuhlungu mina mangifuna ukuyibona ngizoyenza no mofuna ukuyibona then sizozama iplan I think we'll make an arrangement or something then sizobona ukuthi siphuma kanjani uyangithola so mina nje ngifuna nje into full custody uyangithola emntwaneni wakho okay kunokuthi before bekakuvumela uma sister ukuthi ukhona ukubona umntwana makuthi ufuna ukuyombona no njengoba ngikutshela ne no azange ngicele futhi ithi simamele sizwe story no njengoba ngikutshela ne yabona incosi yami vela abajita mina bayangitshela estradeni nani ukuthi awunentwana nani ufila kanjani mfethu abangani bakho bakutshela njalo etshaleni ukuthi incosi yakho siyayibona lapho iyakhula ndumfana ufila kanjani mfethu awumsendeli nesent ufila kanjani Brian iyangishaya le shandiso mara ngathi ayikushaya ngebe bekushaya bozosukuma mfethu usukume uzimele usho ukuthi yazini nanoma ukuthi mina naye ibaby mama sicabene mina ngifuna ukuya phambili ngilwela umntwana wami uyangithola and iyona into mfethu should manje like bengiloku ngibusy ngiyenza uyangithola indaba ukuthi bengifuna indlela ukuthi shumani like ngamthola kanjani umntana wami yabo okay sure yabo manje ke nami nake I'm surprised ukuthi manje uze nama camera okay fine sizile kuwe ke na angazange at least nomndeni wakhe uyangiunderstand bafike zamanga leyo nto we tried everything like everything sizamile like everything bahlulekile okay guys mina ngicela ukuthi ngivalele indaba sone my sister uyamuza ubhuda ngithi uyasho ukuthi yena aneka khona ukuthi akusendele imali ngoba uzoyitakwa or uzoyenza noma yini anginankinga ngayiletha imali yakhe yathatha umntana wakhe amthengele whatever amthofuna ukumthengela mara yena isicelo sakhe ukuthi ucela ukuthi ahlale nomntwana kuzoba uyu umntwana aza kuwa azovakasha wena ucabanga kanjani well it's fine with me because nami nginomsebenzi kumele ngunakekele nguyenze for umntana wami awunankinga anginankinga as long as umntana wami azonakekelwa kahle that's fine with me bro uyampromise my sister ukuthi umntwana since umthatha uzomphatha fresh the way my sister bekamphathe ngakhona hayi no mina mfethu incosi yami yabona indaba is very prime so mina ngizomphatha smart ngizomphatha ma sweet yangibona manje iproblem ke my sister problem uyangiunderstand my sister mina na njengoba ngisho ukuthi mele senza ama arrangement uyabona ukuthi shuthi manje like ingane mara promi inkulumo yakho phela mawuthi manje my sister kuba ngathi wena usafuna ukuthi my sister wena naye ni hlangana no Brian no Brian ngicaba mfethu awulutho mfethu hayi bafethu ngiyabonga ukuthi awubanga nodlame if ngisho kanjalo yabona episode yafanda khiva egrand ngiyabona cause ezinye indawo mfethu ngithi mangicela ngena amadoda afuna ukungilwisa yabona ibhounce lami relaxile lapha namhlanje linasibane sebhaya but anyways bro into engakutshela yona ukuthi mfethu babhaya amajida la ngaphandle abangawondla abantwana babo yangithola ngicela ukuthi mfethu ungafani nabo yangithola and babhaya amajida ebafisa ukuba nabantwana mara abayinikwanga leyo mbewu ukuthi
bazomithisa bazalisa umuntu kube nencosi yangithola wena unelakhe mfethu unayo imbewu utholile umntwana ngicela mfethu umnakekele mfethu ngiyacela into engicelayo le yangithola uyawuthi grand mangikubhekile ngicela mfethu ungangiprove wrong uyenza into right for umntwana wakhe ethola yeah I know ngiyakuthola okay manje my sister umntwana uzomkaye nani masiceda lana or nizo arrange makabuye esikoleni ngafika umthathi anginaki ukukreni ngalokho no ngimnandi but then why my sister sengathi ufuna ukuxosha umntana nami nje kanjalo ingathi angithi manje uya mthathe manje ungayithathi kanjalo bro mangithi manje naye ujabulile ukuthi uyamamukela umntana wakhe yangithola okay I know akuna stress nayi nami bengisengisho understand okay ayina flop bro musale grand and umntana umnakekele mfethu ngizobuya after 6 months ngizomcheck umntwana ya khuleka umntana cha mawubuya after 6 months uzombona uzoba sekayisokha player uyayizwa le hayi ayizo Brian my sister ngicela simele la ngaphandle singakhulumela emzini wabantu abantu njengoba sicedile I hope ukuthi umsebenzi wethu kuphathe kahle my sister yeah ngiphathe kahle ngiyabonga so sengitholile into ebengifuna so anyway ngithi noma ubani ufuna usizo makaze kunina alithole usizo so asizakale ngiyabonga guys ne okay ngicela umele lapha esayidini my sister ngikhulume nababukeli Mzansi namhlanje khambe kahle bafethu niyazi ukuthi angismile nje kodwa namhlanje ngiyaskip ismile ngoba umsebenzi wafanda kusivaya grand umjita kaSluisi uyavuma bafethu inkinga niyazi nani ukuthi amajita sometimes anokushayeka ajuthwe abafazi or ajuthwe whatever ajuthekayo but anyways uyavuma ukuthi umntana wakhe ende uthi manje uyacela ukuthi my sister amgaye umntwana ahlale naye azomondla kusho ukuthi umntwana sekazovakashela umama wakhe umntwana sekahlala nethama lakhe bafethu ngaphandle kwalokho bafethu ngisishayile isipani Rich Nation TV njengenjoyela bafethu thank you yabo